Akuruna tongeria bakanju njuri nchekene berete ya siasa bayanga bana mutuma ntwedinga kanya kenda dhura ntubara kwenda kurutaniria gwenabo pakerebo wete mutuma tara ntubara nkurewe kwenda akomba kuritira miru gwiboya urina wa MC wa ntubetwe kiongo kunja maware wete wakawata mutuma baru kenda banga dirikara wero kubatere akere maware wete MC mirungurina beli barabara wata akawira mbaru nene bachokanire na bange kenda barutira amirungwe Nicola Chavari na ripoti niaba ya kurubanjuria ncheke ba Meru twechokeria mahakama yetu nkatho nontu bwa independence bathithia uamuzi itore ya Meru tukuga uamuzi ya buria bwathithirwe ni King Solomon Meru yona thiri Ujune mwandiki munene wa Njuri Ncheke kaunti ya Meru yonthe agitara amutuma antoithinkia urarikitie na kuyukia agiti kia ngavana wa kaunti ya Meru ari ngavana agwabana na thinambe na kwithirwo ari na umiriria na kuraithiria abara kwenda kurutaniria na bongugi ataguchukumwa imuntu unoriku na atare akimenya no abo bakamutethia kuruta ngugi untu bugwataniritwo na boni MCA wa Ntubetwe Kiongo akiuga abo ba MCAs batie tayari kumuchukuma nontu ni bo buriku do kwira mutuma ta gavana umenye antu bakwaroga atara baroga itabo ngugite bakureterwa untu wirwa ngajukiojo ngakariujo ngo yakuthithia tunde turetere ngugi ado Meru all of us but to winners tonto bo tara antu baroga itabo ngugi na twire leaders betu kuma kiri gavana kwi deputy governor ora tweterete ya Kenya ki senator ki women rep ki MPs betu ki my MCAs muntu ajo kilaini yewe na choke ngugi newe tule MCAs baraba supported ngabana tumeamua na kauli moja bado tukuinterfere na mantu ya ngabana yarake thora bangite rutererwa gusagura CC ruterenyarwa kuria munini okay na kenda omba gusagura muntu ro at least ukoma mutethia ngui kuthina interference ya kuma kiri ene quota kuwa either uyu a supporter no uyu a supporter no uyu atutekwenda muntu atutekwenda turenda thai ethirwe aina freedom yo sagura muntu ro wenda agethirwa agenda kureta ura kuona nwe wa mutethia kwende Meru na mbere utero supplementary no ntu kuone tu sereri twithite umebwithin before the end of this month into bionde together turio bia line ora bibati kwethura bire kena ngwisi umba kwethura ikiendelea itikende itikiawatane na mwaka yuyungi mutuma kitenura nenkere nora yuso ya na ugo gaitira Meru ngugi Ameru ituije batu twethera twi na mari jathatu twi negembe twi na tigania na twi na imenti tontu bau witara thirikari ku menya ntu bau mari jo jathatu ije no tegera no kona bonde bakwe witi itukumenya ne antu abainge bropa utethetie na ngui mwanya utoka uati tethanetie na atitete ngugi lakini utegwiria twinthe tontu bau ura dingiro mbari ndas betu baye mutuma nafasi atare antu bara kumeibwa gaitabo ngugi untu kam 2027 kiria gia kwa mutuma ni ura witite ngugi bungana bamabaro kuona bara achore ba kwisana bakabio kura da baujura makoso no kaiwa bakialia jamurie bano bara twatura nabo na orite kinya MCAs bara 22 na bairi bara batira watanagira na mutuma na bagwatanagira na kagwira amwangaza ibachoke kiri thirikari bathinambe na kurutaniria ngoi bare amwe nikenda kaunti ya Meru ithinambere bwega MCAs bara bare saindi mama ginya ni bora kendo vera ango bendo vera ginya boy bether ba thai basoge kiwananchi babaritire ngwe no ntokinya barabare saindi mama utebinya biba barona nao wananchi bo utengwe barona kinya bagirutere rwa bari ko ngubera beye kinya bobongo ba njunge na munene ora twino thai kenda tumba kuritira wananchi ngwe wagua kionaniria agwirigiro bonene kiri thirikari ino ya mutuma ntwethinkia ya kuleta maendeleo akiuria antu maturania ndibethire bena gweteri ibwega bo maendeleo nontu nende ngoi itakurutika ndingi kwira yukia thirikari ro komba gwita ngugi nio na witire Meru ngugi no tegete mari yo jathatu na twi leaders betu itubatu ko mutuma tilasima tuwanga no mwankata arwe anga no mwankato arwe we ni gavana
achue antu baragaita bo ngugi baraba muigwa na baraba komba gwitira bo ngugi Meru unto what matters at the end of the day what are your performances to check checklist to next scorecard at the 2027 udithiriti ya Meru atia lele mbo imingi mbo onto miriki mbo ya Kathusi mbo ya Njalu na kinya mbo ingi sina thina ayo yo ndethai ndina imani no nto bicinire yirembea ni turumire mwithune na thai kurita ngui kenda antu betu bombote thuka kuma Gebe North, Betan Class, Chabar.